enti ono kura wonya prophet wontimi ko prophetic wasem ka oye teacher mesa otaba oye teacher wotie de meka oye kyerɛkyerɛfo enti ade de nam D4 die mo biara no otochima wo wontimi be yes ade no ho kyerɛkyerɛ ma na yeye ana Bible say ebinum be ka Awurade nanso na enye meme din mu onse obinim dia na eye dam afi no woka na num nsɛm Ghana fo mu ma ye bre obi di sofo nya sika pe mo de sofo na ma no keke enye obi a wo sika na ye sofo panyin o sofo panyin ye obi a wo ye nyame adwuma kwawie ye pa a wo be da na kokora te ho a woni hu ni asɛm enti sɛ wadwene mo ye mmra afi ototo bom yense yewura na na adedan kwa akofo ado tama onyini ba no okoba bia no hede bi te wo se pagya wo mu eno na nya se nipa bi fi se eya hantan ba nya hanta enyini Busiafo eneme saka prophet Abraham e wo mi studios ha me no e ba betwetwe enkomo nti Abraham nse wo mren ka no ho na yenkoma no akwaba na fe maso so be subscribe ma page wi e too much gh afa be on kan se na upload dia to mo a onsa ebetini akabusiama yenko ne ma prophet akwaba Free AM Home Care and Nursing Home. No more sure for my own Yakwan. We home care and nursing services, elderly day care, medication management, dementia, and Alzheimer care, physiotherapy services, post-surgery care, illness recovery care. Nina say, Ubushu and Ibuka de be our choir Sabian Yina Befi. No free AM Home Care and Nursing Home for ya 24/7. One more Bekako Chrono, a crowd of us over Fenindro, no more entertaining. No was one Yakwan Juma. And ye AM Home Care and Nursing Home, Sabina me pay. Ubutimi Crop Bush for Quacher Waum. AM Home Care and Nursing Home, our fan call Accra and Salom Road. From 0540 344 837 and 0207 859995. Odifo mpacho mo akwaba. meje oso ba kase Odifo se se nkomo bi ekoso ewo media no so nyina ene Pastor Mensa Otabel se ase teachings na wo de ba no asofo ni bi ni se ase ofi rems fofo bi na eba ni edika obekasa de fa altar ho a wo kire se altar no kura tumi bi anim in fact ono na sorry dem of the no kura say 0% hwi nim nze kamera say asofo no more dada mo me de egidi akwa altar mo a bibia so anim ebiom osi Holy Spirit na se ne mo abuse Holy Spirit no na se kwa de no de bobom no kire se edin Jesus na ayebo no se obi bo Jesus na yemisa na se Jesus ben e na wo bo nte wie mi se o Jesus ben e na ya wo bo me nua ba kase nyankopon hirawo mama nko Jesus no so na membra altar no so okay Jesus ye wo mu ahodo be tere but Holy Spirit there oye ba ko pe ye ni Holy ade foforo bi a ye fe no Holy Spirit bi oye ba ko na ne ba ko a oye ne se nyankopon na body mu no Jesus Christ o boni din a ye wo reality oye ba ko pe nyankopon ba na nyankopon ba no omo doso nya Jesus nkoa ni nyame oyi ahonhom bi firi ne mu separate omo firi ne ho omo ne beto ho ana omo wo ho e bit say Holy Spirit Jesus Christ Satan wo wadada ana mache sadik omo yi ni pasai ene nyankopon 5 now saafo ne mo no na nyame faso eye ne niema ama omo ye the elders suma we kwaye we wa we kwaye we wa enti se ye mu no me metinya ba do bodi maya eye wa me firi mu obi so betinya ba se ya onfa ma na nka ho o ma ne bi no ye wo kwaye wo ba bia ba wo de wo se bodi se fa respect e ma wetinya wo ba bi o ba pade a me pade we yama on bodi kora and no chere say we different level nti se dem Jesus e di no and Holy Spirit e di no me kasa and no chere say we tene ba bi hu ni say man free di ni enye no ne betin aye bibi Odifo hu say nchemu ya odi mai nti na pese wo chere say esoro se ne esofo bi abefre ni Jesus ama esono Jesus ndi oye ba ko da me chere say ade bi nyankopon ye bia Satan wone de ewo
but dine born to me more be who difference a woman me so for Abraham mo abapa na be firi me mo ba no na kyese me bo Jesus papa and ask me bo fake Jesus. And yes, I'll be deeper the word of Jesus. Jesus no be to me and fat and unte who say my bani. The Bible says one can say dear the Holy Spirit and a dear the born concono and a dear the Jesus and about my who say about power and they will be to me from. And yes, I say a prayer do say near Warbo Jesus quite personal. Woba near Pesse is near Warbo Jesus and so I ain't your quite personal warborn to Jesus crown and warborn. Or no so ba ni wo hwehwe se ebesinu esi mo what kind of sound di fire and prepare yo but the end Exodus chapter 4 verse 7 Bible says Moses kasama na poma da no wo follow come for the kasama no da no wo but the end ba ko wuja ba ko okay and so born what tenene so a tenene Jesus ba ye adwuma okay so born the satanic powers mo the satanic powers ba ye adwuma. But the end and the natural one, Jesus no free Yankopon no, when the beijing kunim, when the beijing ko save ye. And enough wine na esunsun as one baba na so ne wo born kwan bone so no a BBC and anani wo kwa genie esi na free no what say bia me ba wo na wo bo Jesus na mame a me na wo bo Jesus ma bibi esi o mabrabo mu no me na sunsun as one ba me so ana wo na wo bo Jesus na enfree kwan pa so no wo na sunsun as one me da ase. Se meme kwaji tumi bi bo Jesus di de sayade de yensa nkyereni na wo mpai boye tenene mpai bo a wo ba me nkyere be ya kyerɛ. okay Se ayi nkyerɛ de that means a feeling kaka wo ɛno ntene ntimi nyi nkyerɛ wo. Se e bia se me ware me yere na me bo adwaman na me yere so ko bo adwaman a me nhuru nyame nyi nkyerɛ me. Ba se meme wa tenene mo na me yere ne di sa adwuma na e be bie so akyerɛ wo. Ama wo so yere me efa wachi. okay Yes, sana enwuma biate. They say one hu ne dia na meme osumu, ana wo so wosumu na yaka abom. Nti hwan na nsa me yi nkyerɛ wo say na ekɔ wo yanko. okay Sanity. odifo ba ko bi so na wo ka wo kyerɛ sɛ Holy Spirit na so for mo kan mo susu ka ase mo abuse din no sɛ ne wo sɛ din no eyi di ne dwuma fa na sɛ ne wo sɛ mo ka no mo ka sɛ no Me nua ba anipa bia ya ade bia na eche eduru pempenso bia a wo sɛ yi ne firi hɔ. Eno ntina nyame no oswane adifo na asofo no odifo Eli o ka kyerɛ wabo akokora firi hɔ. Moses nya 120 o sɛ firi hɔ. Abraham ne fie so ya o sɛ firi hɔ na foforo beto a wo so. So mo kwa koduru ti bia na ya nansesem. Dia mensa otabel kan wa asɛm de yemfa di fan jeje hu sa de wi me hu ba bi efiri ba yembo na sai eye Holy Spirit eye hon konkono yembo na sai eye Jesus bibie ne ho be bon foforo e kyerɛ sɛ ampa obodi ni na ye ba ko Holy Spirit na twifo so kan sɛ hon konkono na ne kasaye no dodo na susu sɛ ekogina direction na asofo no edema church members no all in the name of Holy Spirit ebi maso bolo no ebi masamna kodware ebi masekan ebi sanua akwankyere huhu ni nyina obi a kyerɛ sɛ ne honhom na ka kyerɛ no eno na wo ye eno tina bi o ka ne sa mera ase onim sɛ Holy Spirit no Yesu Kristo bai o yuso Holy Spirit ekasai. okay all right wasemi suma mo baanu na makɔ Jerusalem koro bi ma fanen na masayarwa tini yo na mayen sankyereni pii san sankyereni pii na Yesu yeye no so obi nyame soma obiara owo kwanya ofaso de tumi ni so obiara nsa Yesu Kristo ba ye nyoma obeyeye no wasayare a owufo yare metimi aka na bebere ene bubuo yare metimi aka na bebere ba ewo kwanya ofaso sabia yare yamra ha Matthew chapter 8 verse 5 kwatafo du o kwa fa so sa mo yare wole yemfa kwatafo no nto nkyɛn yemro ofuom John 11:35 was Lazarus free bra no way ufuo ba o kota bita kum Mark 5 verse 35 was abayi wa mesiw sɛ nyane ne wada ni nyina ye ufuo but o kwanya fa so ade nyane obi a ni nyina nkogina ade ba ko dabi na kwan ba e wo bia ne dia oyɛ
Oye, so share quatafo so or so yaria, and now buoni bia, they were quite fast. Or catch it up John 5 or so about Catana Sware. Matre, one cassa, or some soya dear, or home toe, or home feet. So to the American. Jesus, the same problem, no? Or qua on fat say, a cherry on fat some quasat, cherry demon a dear children come, or call say Cheraswa, demon dear children son call, and to be our demon academy, or Kotoba, what that may be Mark 5, verse, yes, Mark chapter 5, or say, or Cardiasan, or say, your friend was saying, Mark 5 terrain, Ebam. Was say a frost, I'll say, maybe a dom. As Siena said, ye hear baby. Was in it, where yes, Christ the Messiah. But Matthew chapter 8 and Matthew 21, Matthew 15:21. The same how now or Koto Ken and Ibano. Was so did ye on now. One said ye, was say ye Namafa. The same Yariana Bada, or coin of Faso Cassatellibia. And to no crowd, your prophet, one to go prophetic. Wasam ka we teacher mensa otaba we teacher what here America we chere for enti ade dia nam d4 d mo biara no otochima wo wontim be yes ade na ho chere ma na yeye impenifo se asem a eni adanse no ye twa asem na bi ya ya adanse ye wa ha na sofopani bishop obinim epie ye ene ensenchen de no wo ye bi pa ene otimi da no wo otimi da jata otimi da kraman ene ade ene na asori dem wo kra be ba no na asori ba eda konwa ba akom wo se ho kronkron na eda ebi no ko tiri na de se oba pemfo ye mo se wo sa na yare ewi akire no time na wo ye sa de na ye nim se eye bibi na wo wa hye da wo ye no na edin ya wobo eye Holy Spirit ni Jesus na wobo ntina ya ye hwe ni nyina na ye gidi se eye nyame tumi no de ye adwuma no kosi se ono akasa ba na anu abeka se saad na wo ye ni nyina eye content na o create eba ne se ya enkosi ne sofopani Pastor Mensa Otabo kan so se mu abuse Holy Spirit no intebe ya nka mu susu nka na se so untimi gina obi mfom so enkasa tia honkonkono honkonkono ye ne dwuma reality a onimo ma Yesu Kristo ahonhom na kwaka kire onkofo na no mo peso mo sayare no wo say ni Yesu mo ni Peter mo enim Paul na Barnabas na mo so mo no hwan no uti ana Bible say ebirum ba ka Ewrade nanso na enye meme din mu wo sa obinim dia na dam afi no woka na num nsam ana wonim say dam so pani obinim wo ye so tie mo Ghana for my bre. Obi this of nyesika pe mo de of penina mano keke. Enye obi a wo sika na of penini o. So for penini obi a wo nyame adwuma kwawie ye pa. A wo be da na kokorate wa onu ni asem. Say the first motor phone o say nyama sompa ene de wonya kaka popopopo. Na enya no wasem bone biara nya dai. Enye de wo kwa asa be kachem se na ye ya asa. Ono de dam. Okay. And to say, Mensa Otaba so chere and you can so or show obinim soon in a bang. Not what they chere say Holy Spirit and the daily dimbo. And I am one ye. DBN of a for Holy Spirit. There was a catcher yang and as I saw for be a monfa dino. I want to quarter and the myself. Most such a margin and we are bang. And your Holy Spirit dimbo and then your Jesus dimbo. Now you can't do say even water. Huh? Mama chere ota on pe mo chele ampo nyankopon fa ota ye adwuma altar all right nyame ka chere Gideon according to Judges 6 verse 12 down wo se ye kese Israel e do makose mfie nson awa fore bo chia ota so ai fa ne Baal se ota ne giria tie ota ne diri se betumi giria kwa waja yo anantu buom so wo kon nantu buom ko fa nantu otoso mi na o di mfie nson twa na me fa peta Baal ota no so ne twa ho sare nu nyina ansa na nyame anu nyam atimi agina eno so Genesis chapter 28:18 was na Jacob etu kwafi Israel ko Bethel no okoduru Bethel no oda ho anadwo no na anadwo no osi ota no de buofa dum si ho na ohie wugu so no ne rade tentame
was asase a de me koso no so ma ne simiye wa asase no so a me fro agya no wa fre me ba na owie ye no se ma to hadi battle ase na Awurade Nyankopɔn fie na ma de nsansodi aye ota atia uti so we ka tell say nyame kasa na ota nyanye adwuma wie peya nyame kasa na nyanye wie peya nyame esi ota wa heaven on Jesus Christ what na minute was asase na say me to bi obekɔ atwitwa asase. Listen 12 verse 7 to 22 was na Awurade ka say agese ye kum ye forobo tia na nam ogbama na mo jaso dia tinias di bon sam free heaven ba e form nto twa Jesus di kan nto ka listen to say no onam ogbama na mo jaso di nso konim Nyankopɔn ba wiase Jesus ba wiase o pese Jesus e koje wiase no onyame sacrifices for the altar was betinya ba so ba ji wiase this ya bo was nwia ama omoja kasa kire form ansana for my deliver enti se ade bia wonni hu nimdie no en condemn no misse no altar or north utie se me bo ade ho paye ba ne moye twan titiritia me tuka ko altar so na men altar ko kasa utie dia meka no na altar kire me se for kwan we na fa de we to form so obi is galamsey dealer na me pese me boa na me ko altar straight na altar kasa enti enam say Abraham to kwan a wan si altar o sori free Genesis 12 oba Canaan asase no so no o se o dia to tena wa asase no so later no Genesis chapter 14 verse number 17 o meet Melchizedek na o yintu to so du no man no ano din to so du no ko ba for the altar so ano yi to tena free Abraham so Bible say afi ba bia na Abraham dua na wontimi twa no afi ro dua no na o twai enti nyamesom no ema ye ngina obi mfom so anade ye ni hu nkofo bi o poto gum no en condemn Holy Spirit and the altar na altar no and Holy Spirit and Jesus no and no na akabom together I ran it kai de nam no to gearbox film na kachem se car na enko to engine film na kase gearbox mfa car enko enti akabom together and the ma car no wie peye e ba betime ye car o move na etime move enti Holy Spirit na ye patrol o paja tu mu na wa ye den enti na Jesus suma na suafo no wo se me de wonkonkuru tumi jamo na me nyam te se nyanka na mekɔ na oba ba ye ma kyerɛkyerɛfo kamafo dimafo te se no Holy Spirit no we empty patrol ni car etime move ni se wo se ma me mo ane kɔ bɔ kwan na matime move Odifo ka ya ye mfato hu what should I say yetu gearbox account me nko okay yetu engine account me nko okay ni nyina kabom na maka ne time ko yeah yenya ne nyina kabom wie na yenya odasane ama na be chin car ni key na car no odi me adase se enko okay enti se ne nyame mu no se yenya we nyina na se wo kyerɛ se altar eye adwuma de a nipa na eye altar 2 minutes ni panim intene enye so pani e kan say 2 minutes na mo se ewo altar nim etiye mu deda wo se wa maye abayo honhom wa maye akwayo honhom okay eti se wa maye abayo honhom ni etimi ka se aba father de a ene 2 minutes na etiye mu no ade na ye ma members ni hu se altar no ni e wo koso no ye 2 minutes na wo kopa 2 minutes wo de ama wo ekura wo enti fa wo dide nkohye altar ne mum hwehwe ne wo mu no enu mum be kasa de ama wo me da ase me nua ba so what kind of sad ya and then you kind of Bible in your chat a big mistake from the Bible I can kind I don't the Holy Spirit so what they may call ABA Old Testament and the New Testament most nyame to me my Moses I don't the most do Jordan so one pie and I want behave Holy Spirit nyame chere se for pomana ekuta no for bapo no I don't know one man Moses and find some boom okay. Elisha and Elijah, 2 Kings chapter 2. Or do Jordan soon mono? I don't tell Yamian can't tell us someone found some no in a boss on the bone and a Jordan pine, you know. I don't know one you saw Holy Spirit and fat, the woman and find some woman can soon, not in a boss one I can soon.
The 2 King chapter 2 verse 19. Therefore in this duru koro no na Bible say na Jesus curse Jesus 5:25. Na no ya chichere koro no na obi num oba nya na onum so na opon dem na masase so na owu no. Ade na wan fam ono ansa wo na ewo no amom no oka se momara ma yu afoforo no enchene. Na ye de ama no okọ nsuo no no okọ deliver nsuo no say owu ana opon no firi mo emma bi. Ne wo keken enye directions. Ebae na emom altar no so nya ade bi a esi ho na odase ne sori a wakọ animu bi a wokọbọ mpaye bi odne se koka enu ne directions no difference ni altar no wo se esifa akọ na ensifa akọ wo fa akọ altar sifa akọ enna me kire se nyankopon ne hyehyeye mo no onye one way Bible so onye sankyereni a onye one way ni wudi wa me yusu ni ti onye de koro nyankopon de ode ba ma wo ma me se wa ode ma me abrade different level. Okay. Me so wo de ye na eye adwuma what kind of less what kind you honom na first moto you honom na o se adoma tede ne gu ahodo enso ne nyina ho corona 1 Corinthians chapter 12 no o se adoma ne gu ahodo ba ho corona na ye ho adwuma o se egudan ahodo that means ye wo be ye nya no na memeye te se me hu de na wo ya o se me kama no tumi ko wonnim de e fa wo so ye enti wo de obaka se fa kusu akosa yare obaka che ne se fa carrot kosa yare obaka che obi se fa confirm kosa yare obaka che obi se fa puma ko yen sankyereni obia ne ne de. Okay. Enti se wo bu ni se ota no yem fom so a ota nyem fom so eno nte na nyankopon be ye bibi o mo tena se na wa bo afode wo ota so because Jesus Christ mo jana fiegu ye de ya e di gu asase ase wo se onnam ogbam na mo jana so di Satan so kunim wa heaven ana osabe nam na mo ja so di so kunim wa asase so ha ada na nyame afa onkonkon na mo paye and deliver we as no say this obi mo ja kasa for mansa saade ne ye djuma aye jitum aye ridi kenkan e de kire asore ma ana na altar de ye onwanwa enye sa moja na ebe kasai na akasa prekope e de cancel sa altars ni me nua ba se moja na tinya akasa prekope a Christopher yen sua ni de ena ka me bodwa man ni anka yan count bi apapa ka me die wu na Yesu agye bone ne ko apapa obe kire yen we say ya we say ya baba o sayare wie ye no matre de no ka kira akoa no o se nkoye bone de na de chance ama so John 5 kwa wo boboni ne o what 38 good years na onya yaresa no o sayare wie ye no o se bone na we ye ya sayare we ba so no enkoye sa bone ne bi ana wonte da fine that means ontimi papa bone ye we ye bone ye da so twere bone ne da so ho nemo o say wan be yibia film wan fa bia nkan o be hye ne ma ya kasa ya ade ya hye ne ma de wo ye nyina de te se wa o to fufuo no wa yu ana mo ha no wo bia be ka na yu ana ya ma eno nkire se fufuo dada no ware jate no ana afiri mo kora e wo ho no de aka ho na wo to hwe yie o fufuo dada se next time mo wa ma na ya ma mo 1/2 bie sana adoma chede no nyankopon aye no te nema Yesu be ye bia ni ho a wo de wo wure ko hyeme nese me ye bone nte wa be papa bone nte no masa ye chro e record no ai da ho twen ene no obi bisa say altar ye kin use anything na sense na ye didi djuma fefi say ukọ sorry ahodo no mu a esunobia ne altar na se ne yeti altar na me che se nyame di adomawa on say ye use nsuo mfanyenza amfato nsuo korona obi apese okasa kire no ebi de boso ye entuma sare obi use poma obi use nchene mpacho so ba ye kleto de meka ya ba ni nyina ye the same water anka wose de use nchene no meso mekwa ya me use nchene obi use na no just what use na no just what says 26 wose me de no me ya to Jericho the person be use anu mo de ne baka na ne bakuma obi aye fe no D4 hayel 1 King chapter 16 verse 34 okokun ne bakan ene ne bakato so de be use akese no okunwie na kese nda so da ho 2 King chapter 2 verse 19 obi de nchene na ayo a wankum ne pawa koyi
adent no otimi yi nipa no so dom ye wose de fa obakan na obakuma obi so de ne bakan na bakuma na akoye amfa obi so de na no akoye ayeyi ye musa say ye dan mame kan asem nkyere Kristo so na e wo no okay eye bibi me kasa ye bibi a ye ntini ma sese de wonua ye ne bompai ma so onye ne wotene ne kwae so because juma na ye ne wa temo da kwa etwen ye enye de obi ba so na di ana one hwe say Satan wuro di for eli ho wonim sa Satan wura ha di for eli ho ye de ne chen mensa otabel so woni di ba Satan fan so a ko bre Samuel ase bre na Nyankopon fra Samuel na opese ntene nyame abom kokko no nte nyame di fa na chi enam se Samuel oya abofra na adwene nyiniye no na okobon kokko nyane no se wo frefre na papa ne kache hu se ose no ohun se Awurade ne frɛ no kache ne se wotine ne bi ma kasa Awurade me Nyankopon kasa no wo kware tiyo bra Nyankopon Samuel kasa odifo eyi frɛ no se dia asem na nyame no wo kan ka kyerɛ me akola na mpa no ye na so wo kese no ente sa difo no nyini wi a dia ka wadwene ma ye mmere na Satan operate wo mo se ye wo Bible no senso de dia a wo se ye de senso de no ehu wo mo nti wo start na wo so ka cancel dia anything in night pe no wo se na nyuma e ba wi ye nyame be tusu nipa foforo na wo pia na to nkyɛn odifo asɛm na wokin so for penny mesa wotabo ye hwe ni nim die kita ne fact ni die kita papa no bebia waye nyame dwuma aduru no a de me kan wo nyante mase o anya nim die na be pim okay wo nim die na nyame ma no wuda no fani o be kwa no foforo be hye ho meme ko nya ono nko a eduru bra wo sha dom ne firi me mo ko se Ghana no ya yete se aborofo ne ti yusu ka na apim anya accident na still eji ka ne de ne yakwatam de aba Ghana na ya besi so ti de me kana se nti wo ka bibia ya di ne ntimi tiase ye ba ya di a wo tro sem so bi nyine duru ba bi wo adom no mo a nyame ko yi akola enti offer Samuel fro difo eli no na Samuel was 12 years First Samuel chapter 3 was me de wo ba ya anwade na nipa biara na somye no betibia wo Israel be na cho Jeremiah offer no what 30 years Jeremiah 1:4 to 5 and 6 no what 13 years na di for any ho enti sa wadwene mo ye mmra afa to bom yense yewura na na adedan kwa akofo ado tama onyini ba no okoba bia no hede bi te wose peja wo mo eno na nya se nipa bi fi se aya hantan ba nya hanta enyini nyini ne beduru ba bia fele teko oyo bag e beka se monopause mbe ma so tie andropause nyini ne beduru ba bia tie ne yo fele teko nyini ne beduru ba bia o wele me ya emfata ana ensesa no eni hobiem eba ne mo anu oye o se problem bi si voter o ba bi o to ma na o mo o se nya den de kwa akono kwa wo ma mo to aban kwa kwa wa fa mo anto ama no wo so kan sa we de no fine o ya bofra na o ye young o nyini ban kasa asem na wonka onim so o be free present mo still o ba da to atena se ache enti ne me bi o ya o so onya hwi but onyini duru be sana adoma chede ne tie enti no nyame steady wa mo sinya 120 o so kwaje wa home na no ba Jesu abeto wa so na wanyini sana adoma chede enti se no bombo na aka enti bombo na aka no se wase yenya ye mofra ne ye Kristofo no ye hodo no asemi ono be ka mo bon kokko na mo ntinu na adwene mra no so enyini okay odifo all things beto mountain so no komo bebre ba ho bi kire se o sense of penny mensa what about work no kra wonim se na ewo keye e bi kire se altar no kra no your spiritual altar your physical altar it is a altar no to me wo mu dia ade ne wo mu ahodo mienu a e bi ya spiritual na bi ya physical mimi aba what a be no ya physical one da yen ade asem na ekoso wa Ghana Kristo so me what a be ne ho amen meka cho say e physically what a be ya too spiritual because before say Jacob be see altar no tin yo Awurade Nyankopon o die na Awurade yi ne ho adi kire nto so no sa nyame wa ha sa nyame wa ha no si altar ne wie ye say o sia bofo no o sia Genesis 28:18 no eba 22 no one bofo no tentam wie ye the last
bɔfoɔ no kyerɛ no sɛ yɛmfrɛ Jacob yɛbɛfrɛ Israel no ɔbaa ya na obɛsi ɔta no sɛ Awurade ne ɛtoa so afei ne wafiri honam tebea ne wawura spiritual ɛne bɔfoɔ atumi adi ntantam bɔfoɔ kɔ yɛntumi nso ne mu te saa tam a wasi ɔta no saa tam a ɔda bea hɔ a abɔfoɔ no de afiri sa ne kɔba no nyinaa no ne wafiri honam fam na obi bɛka sɛ nte saa ɔboa nya saa Ezekiel 37 ɔsɛ na Awurade de me honhom kɔ nnompa a akokwa ho Ezekiel 47 na Awurade de me firi adi ɛkɔ nsuo Jerusalem so ɛtɔ so 9 ne mo na nya honam fam na ɔde me nam honhom fam sometime and levels bi wɔ hɔ a sɛ duru a nyame yi ofiri nipa tebea ɛna na nyame no nantentara sɛ nyame no nato yi ofiri nipa tebea na ɔde wura honhom na ɔde wayɛ honhom nema nti ɔta si no ɛnyɛ ofiti ya na wasi ɛyɛ Awurade ne kyerɛ meba mepɛ sɛ me no kyerɛ asɛ kwai wi so kɔsi ɔta wɔ ha ebere bi a ɔpɛ sɛ ɔsi ya me bia nti Jesus nam na wɔ ɔta sɛ meka kyerɛ sɛ ɔta sometimes ɔkɔbɔ mpaeɛ ne suafoɔ no ada sometimes ɔde da wɔ mo na wakɔ na waba na wabɛnya no sɛ don hwere ya na modai don hwere ya na modai ɔno ankasa yira na wasaba wɔyira na waba wɔyira na waba yɛmu sɛ tama yɛ wo no no a na odi 12 years na wɔyira no kɔhyɛ hefa sɛ bia wo ho de na Bible na an record ɔsɛn bia no wo ho entimi ma sɛ wɔyira ayo bi ehu na kyira kwa ne Bible sɛ 12 years na yɛhu no ɔbaa no wɔ sɛ 30 ana 30 years na obenya 33 years na pa ode koe nti so bi firi 12 years na waba 30 years a wanya sai 18 years na wayera for 18 years na wani na ye bene no awu Bible na nkyerɛ hɔ mase ha no ɔhyɛ ana na kyerɛ sɛm na mfa ma masa nyam so na yeso wa ma wagere ma nda na wanya clear wayera wahwe ase ɛno nti na meka sɛ me odi fo Abraham kwan ya fa so di kwan ya fa so nya ye ho no me makom awo sirima makom tumi no na e very big a total second power in the whole northern region na ye wa kom niema bi a me kom jaye ne o ka se me ntonto na me ntime ntonto ne odifu na wa ba ya sofu akom niema no wontimi nya ya obi se obi ba tro ne se obi ba Awurade mu a na wa ya abode afufuro enema deda ne nyina atwam enema nyina ya fufuro enti se de ma deda nyina atwam nyina ya fufuro de a adan na kom honhom ne nema ne bi wo ho no ma unya mu na oda so ba enema fufuro du mommy ye wa haban no numna bi wo kabo dware a wotie yare ma so ye to adu anya adwu abayifo fra okra enko men to sa haban no sa numra na nkyene na mo ge he baba nko a so udi adanse se sa habani nubana no nyame na boy na emom akom honhom na kyerɛw eti se akom honhom na kyerɛw de a na se ne oboy no na afrɛ wo de a ne oboy no ntimi nkyerɛw ne ano ye de ntene akom honhom no fa ofa sankyere ni ho ade ne firi hwan ya bode ensem akom tum na wo kom no na so wo powers no ofa powers ne firi hwan ensem abode bia na wo ye Satan na boy okope in the god hwɛ so come mal na yesi obi awia de na otontonto na afewa na yesi hey me sofo no ba na me yesa abusa so oye bosoma a Christopher nim de wo fom Jonah chapter 1 verse 4 was na Awurade ka kyerɛ Jonah ka kyerɛ ayifo no ship hofo no sɛ montontonto from the Bible tintonto to no no na e ka fa Jonah ana Jonah gitum sɛ ye ono a monyi mentom twena po no na monya kwan kɔ ye yi no na Awurade mapata keep on for 3 days. Oti and to send the man to for the from the Bible to no wakofa. Oni Satan in the body of fire. To say yes, I mistake na ya bed bre. No you are habai so charia when you have been be the work with your young check. So when Jindia condemn I the bone would have one would see when the belly in free. Ya ayimvira haban ahaban we kabom wo de koye wo de oyam efra e de kam na kas frape wo de spray wura na hye wo de spray ahaban enhye ba wura be hye ye wo ade be efra no condemn no so eno so wodi se o mi refi ne din sisi a eno so kum wura nko a ye fe ne 4 DV se 4 DV se D40
wodi sa de visa eno so kuma haban keten ewo ya haban ewo no dua wo twa na sa afefa no eno so hye no ba wo de sere de no kode haban de no enhye eno so wo wura ofa wura we ne we ya hye haban ofa we ne we ya hye sere ofa we ne we ya hye wura foforo enti wura no condemn no bia wo wura hye sana brabo ne te so wo bo no wa hu se me fa we ne we kabom e ba mama brabo manyisika se me fa we ne we kabom edware a e ba mama ne bie se me fa we ne we kabom dware ya tomadua ento se wa hu sa ne mana o sa ne nyina dware wi a na wa sa de pai na fasina paso na wa sia tere se na fe wa ye na te se jabia e dere Ori enem komona ye de pa so ebre no diet me da se so what ma se no de pa ne pra wo se me twa to jana odi fa abraham we twa kwa ma ka me ho na wa kra ene kumase abonten go dealers Oma mo krata loko oma mo djuma sama loko oma mo shebre hodo oma fie nnome ya kawo ya kesa busua no se Jeremia 35 na yesi ensidan ya nya de power ho na Jeremia nya sunsuma kwankere na wa break freme 0242 53 64 15 ana 0200 55 63 76 o hwa ase ho na mama ne go frem na yantwetwe sunsumu nkomo odifo bramenda tam bere bia obenya bia frem me joso Abusia odifo Abraham ena ye ne no atwetwe enkomo no odifo numbers no ena egu screen no ase no betimi afa na one no edi enkomo na afi masro se obemi subscribe button no so eye too much gh aya afa be one ka ho sa no upload no to mo ape obenya notification na wotimi aboso ahwe memo arefi se obeja comment wo video yi ase edi amame all the social media handles and as a platform so ko too much gh also all subscribe na wo like na wo share ama wo nua bi so enya bi edi ahwe that gold any edi ameje so adomdom ye a ye besen